necessary I had a for a trading upon him Ponocasiano, and a minimum ewa nkwamu, me and Fana send me uncle pon na a manqua to Nsubaviano. Emma Hosepese would a feed to Adom TV. Ya would see encourage me dear way. Me watch me, I made you my dear Hochame, me dear, yes, why a neat echo table. Semino I had you my dear assessor, a brabo able, so do a brabo a crowd in some simple so what could do more of trains you. Simple and so no boom come said, Unqua Esha on some, while brabo Esha wadrimu. Your life is planted in your mind. Now, me see so na make catch them say, maybe say, I conform with your mamma no to say a baby yow. I conform for your mamma no to pass a baby yow. One share arm on by a normal baby yow, and don't put a so tell ye. And a you may be an acronphobia wadrimu. I'm robbers. And I beg fumpo in free form. If rawa dream, a wadrina one casa wadrina, your own thoughts become robbers. That's still your joy. So sorry, na adwina wo dwene no anya adwina Kenya wo anya adwina empo epeja wo na ya adwina ma abeguru na awerho na ansem fata ewia wani je enti yetiwe yankase ya da na ye ho amrobes wa adwina proso eni ye wiawia ye ho you know you have to free your mind from the amrobes of life amroba na bi ne ohe se wo dwene se won sem fata se wo dwene se enkoyie se wo dwene se enyeyie ena me be adwumadie we na krachi bia me din komo studio ya ya de bi osese ni ebeyi wate kwan bia so no ebedi sunkunim na oya de na mpanempa oka asa na ehye ni nkran ma onya anwodin oye mane yeye kronfo na eta na adwen pro so oka asa enye yeye no you need to chen e na ohye ne hu nkran baba ye boy de be bia wo ya adwene mu so be yeye so onye yeye ansa na beka bibie no wodwene ho ansa na be bibie no if wadwene mu ansana obepeja abraba ko no pempeso e wadwene entia na wahwe wadwene bi say adwene we amedwene e am rubber na wan won say osifie na robbers abawa o ye camera e bo so your camera woni fie na ohwe won mo awura mu ye say wo de camera to wadwene proso wan na uhunu say adwene a wodwene no e safata me so anapa me makwan ma abonfiayo adwene ewura ma adwene mu abeguru adwene de me ma na kwan e say me makwan ma brabo esafata empo atabi na mesha se mejiri satare we be fata me wa hu se wa udi kan ji hu di ansa amanfo agi hu di. From today you have to begin to familiarize yourself with the things that make you special. Enyoma ema wo demu sonko, enyoma ema wa brabo safata, enyoma ema anije edware wo, enyoma wo ka epeja wo no efine de ena abeka ade anamuntu a ese wodi kan etuo no se ese hunu se wo ye nipa nti se obiara ni wa yie de wo bre ne de ombre wo nyina nipa ade etete wontemu e ya adwene a wodwene ye enura ena adwene abegin be kire nya abenya na kina enti adwene a wadwene tete nyina de abesu papa so ya sisa wadwene mu. You see, my life results are in my power. Catch on say my brabo sunsanso e tumi e wo me I have what it takes to make my life better. Me won near a crami metimi my brabo wi my life is how I make it myself. So what is that? Your life is how you make it yourself. And you will be na beye and you will be na mama sika you will be na mechira kwan oni pa betime trufo but anamuntu abetuo no gina wan kasa so wako school awie me nya adwuma me unemployed wo na apɛ bibi wa betime ro baba ya obekasa me so I'm self employed empo wo twen so beje wo nipa na obeje wo no no oje wakotua aka na wan kasa Kenya ho na won say you are awesome betime bibi sonko abrabo mu a bo so abrabo ebeyi. Number 2, the only friend in your life is you. Fa ho nyonko na ka je won say me madam for mafa no eye me kwan ben so na metu me ho fu na mabrabo akoyi. 3, be your own life manager. Won say obia te adwuma oye manager de okrakra adwuma no ma no vision no ma no values say ahyenso de abehwe so na ode waburu bra wo so your life manager na ma ho vision ehina me de mabrabo ko in 2 years ehina me de mabrabo ko duo in 5 years ehina me de maware ni misika sama de sua ekoduro wo kasa no a afi pe nkuranhye ko abrabo nye ena ho akwanside wo mu munchimunka wo mu wo bre wo mu ehu wo mu ba wan show hu nkran abeto ba ha. Life is filled with challenges, threats,
frustrations, demand, and pressure. What you need is to inspire yourself as you walk the road to your vision and mission. Ababa ebu no sa wade esisi kasem enye bete. Obi kase dondo no ano no oboa. Dondo na chie no eya munchimunka. Dondo na chi no eyi wo bre nya kwanside. Emponti ahye enye adwuma. Entokwa beba. Ba se wo sinkete ehye ho kwansua de kase. Se dondo achi ntokwa ba. Se ni se na metumi afa so yi ano. Se me fati mu posa me ko ha. Na mpo kwanside ba. Aha na mefa. If you want to be different, always dare to think differently. You need to have what we call the self-improvement mindset. Simple, my brabo ebe tumpon. And then they try to mame. Ubeti me atwe no me dua. Ubedwene ho. Positive thoughts. I be she unkran. When the man try ka wadwene mu. Think positively 10 times. Me, my ye, me, my brabo sefata, me tumpon. Think positively 10 positive thoughts. Churoto. Na enyi adwin bomfia yo no na petrol boy adion na Ghana adion emfa ho e de na be ya brabo be emre na mpo petrol na boy de na enka wo na bedi nkunim e wo petrol na boy de opo mpo petrol boy de da biara akromfo owiase opo mpo traffic wo Ghana opo mpo nsuo beto wi abebo na emmom no wo wankasa de na de wo brabo be yo a se na ma we na entimi emu nka mo so na betimi asinkete agina so. Now take away the weeds. Enwira bi wo adwen pro so. Enwira e kan nwira. Nneoma bi wo ha de dua omu amra wo yakwada no. Ebia na na eja. Ana ebia teacher bi ka che so da wawe wonim maths, wonim science, emfa ho. Na adwen no. Take away the nwira in your mind. E kan nwira weed. Enwira bi obi de to adwen so wo de won sem fata, wo de be bre o. Akwese ya bo odua. E ma duabo no nya. Don't be a victim. Ka che on say de ka fa me ho no. Nyesa na mete. De ka fa me ho nyesa Nyankopon bo me. Obo me se wo de hye mama. Me ne nsa no adwuma na o hye me pa say me mre wi ase mbedi no say I made you to go and dominate, to subdue hye so, to be fruitful. So master your life by repeating the way God made you to be. Onyame ebo e de maye bia bi obo wo matibra bi e manipa enwira ye de gu wa brabo mu enka won hye da bi da e bia na wakoware be ma bi o so na say o yo ba fun da bi enyini ntum ka che o se me de me yo ba papa nia wo kan ye wa dwen na wo kan fa me ho me ma dwen me se na pe o ba papa suban e bia no obi aka se o da onyi adwuma bia wo ye ni ha ya ma ni ha ni pe kwa betima fa so aya adwuma dene enyo ade to impress others. If you want to impress anyone, impress your own self by doing what is right. Ye de se fata se kenkan na wonim kenkan ma obi nkan no nkyere wase and program and focus on the opportunities in your life than the obstacles. When I'm deja focus on the opportunities in life than the obstacles. Every life problem has within it an opportunity to be better. I consider without problems there can be solutions. And I consider men share I consider as the stop. Besides, then the woman challenges are brought to your life to lift you up. The bigger your problems, the larger your rewards. Once I work class 1, I hear 1 + 1, we say when you're 2. But I call university, ni ebisa one emu odu nti unya wanya PhD. Enti say problem no so a, PhD so. E ma brabo akwansidi nsi okwan. Don't stop at your obstacles. Inspire yourself to find opportunities in your obstacles. Mema consider ma unyina fa ko wate menua ena na pe menim nya ba hia na kwa mu ba de abehia bia no emfa ne sa consider fa ne se ayadesuahunu a obesua bibia free mu no ayi aha ena wosomfo ni tekotego menima pamfo ayi hia wa Adom TV ye gya wo china no paso so obehia me wonu onyame entina abusua enesoso ayada foforo ema otwedi ampɔhene ne pono kese no ema menu ewa nkwamu me yemfa na asem Nyankopɔn na ema nkwa